Pozdrav svima, danas radim pregled tenka Wolverine. Američki tenk, lovac, 5. nivo. Može se reći jedan od boljih tenkova 5. nivoa, slobodno se može tako reći. Čima kosine sa strane, to mu je prednost. Imao sam situacije da mi neko dođe recimo ovako na bok i da ne uspije da me penetrira. Baš iz razloga zašto je, kao što vidite, kako kosine ima ovdje. Strane na kupoli. Napred nema nešto puno kosina, ali dobro, onako, solid. Tank ima i probojnost i oštećenje veliko, brzo punjenje, 3, nešto. Evo sad će pisati kad napuni. 3,28, znači veoma dobro. Ja ću gore da odem sad. Ali, kao što ima prednosti, ima i mane, kao i svaki tank. Znači ima i brzinu pokretane i to, ali mana mu je, znači dve velike mane, u stvari jedna manje više, jer svaki tank, većina tankova nema onako, dosta tankova ima rupu na kupolu ili tako. Znači to je velika mana tankova zbog artiljerije, znači artiljerija ako ga pogodi i ubaci u metak unutra, tank automatski eksplodira bez obzira, znači bez obzira koliko healtha imao, koliko izdržljivosti ima, bez obzira na sve. Tank eksplodira čim metak uđe unutra, ako ima rupu na kupoli. A druga mana mu je, znači to je veoma velika mana ako vam neko dođe sa strane ili tako nešto, znači ako sporo okreće kupolu. Baš sporo okreće kupolu. Ali dobro, ovako sve u svemu, dobar tank. Mada posle njega ide dobar tank Hellcat. I onda tamo tier 8 je T28 prot, znači to je prejak lovac. Tako da, znači slobodno mogu reći da ovu liniju krenete, ako ste planirali liniju lovaca, slobodno krenite ovu liniju. Ili ovu ili liniju Su-85, to je isto. Evo ga, onaj, Ićeš. Go. Joj, kako sam ga pokosio. Mali mi FPS zbog slabog procesora, ali dobro. Biće jači procesor sljedeće nedelje. Napadnite ovog majmuna. Tu je. Pa napadnite ga. To je kao jedan znači tank. Znači, uglavnom ovu igricu igraju Poljaci, jer Poljaci su najveći nuboj. Dole. Mrtav je. Uništio. Ne vredi ništa ti ovo izgleda. Da, metak prolazi kroz ovo. Pa dobro, idemo dalje. Ne vredi moram ići napred jer ovim je glupi poljski tim. Čiginu ko... Op. A, to je gađa. Znači, evo vidite, tank je pokretan. Rokajte ga, bre. Opa, ispalio sam metak pre nego što me ubije. A ne, artiljerija me ubila. Ali džabe. Ne veze, znači tank je odličan, pogotovo zbog tenkova koji idu posle njega. Znači, ako ste planirali da ga kupite, verujte mi, nećete se pokajati. To jest, ako ste planirali da je to u liniju. To je to, čujemo se do sljedećeg video snimka. Pozdrav!